Shubor nakaslem jong Nonglang Hima. Chairman ka Green Tech Foundation uba HB Nonglang, Wanphai no Madan Malki na Woodland Hospital, Hadien balayo Pdiang, ya ka Shiti na ka Sorkar jirla. Ya uba HB Nonglang la sanranlang, da kinongilam ka Voice of the People Party Youth Wing, ki padba bat kiwe. Kajinga ki shongsha thangan kinongilam ka Green Tech Foundation Hamadan Malki kalayat menta lakhat arsni linter. Aku cari pun di kanan ni, belum mana ada